Predstava Tri sestre na sceni Prijedorskog pozorišta biće izvedena u okviru programa obilježavanja 110. godišnjice od smrti Antona Pavlovića Čehova. Moram reći da mi radimo puna 2 mjeseca na predstavi Tri sestre Antona Pavlovića Čehova u režiji Marka Misirače. Možda nešto duže nego što smo planirali, malo zbog zauzetosti prostora u kome radimo, a malo jer se zaista temeljito i temeljno radilo. Kroz ovu treću predstavu dosta dobro poznajem ovdje ansambl i znam da ovdje kao rijetko u kom pozorištu čovjek može da radi na jedan u najboljem smislu akademski, radioničarski način, da se svi dopunjuju, da svi daju prijedloge, da to ne bude neki koncept koji se unapred zada pa se sprovodi, već da su ljudi svi uđu zajedno u taj neki ključ. Predstavu Tri sestre igraće podmlađen glumački ansambl. Čehov je prevelika ideja da biste prestali maštati o njemu. Prije 10 godina to maštanje je urodilo da smo za 50 godina pozorište u Prijedoru radili Galeba i prvi put se sreli s jednom dramaturgijom koja je klasika već 100 godina. Drugi Čehovljev dolazak u Prijedor je veličanstven već po sebi samim tim što će ga igrati gotovo potpuno podmlađen prijedorski ansambl. Pa ja sam najmlađa sestra Irina. Ovo je prvi put da radim ovako nešto, tako da ja mislim da sam se dobro snašla. Tako kažu, a i osjećam se ja da sam dobro to odradila. Predstava će na sceni Prijedorskog pozorišta premijerno biti odigrana 9. novembra od 20 časova.